c'est de lui. Et la constance, c'est quoi? Ibi ni ibitekerezo, ni amagambo ahora asubirwamo. Contre-vérité, Ibinyoma, kugoreka ukuri, guhakana, gutuka, kuyobya abantu no gukwirakwiza amakuru atariyo. Nta na rimwe bemera inshingano zabo. Mu by'ukuri ni uburiganya bwa politiki. une escroquerie politique. None se yabavuga ku guhindukira itegeko nshinga cyangwa atarivuze? Ibyo nabyo ni ingenzi cyane. Avuga ko ibyo byose mu buryo bworoheje butangaje, Ou pas. agamije guhisha intege nke ze z'imiyoborere ye, guhisha kunyereza umutungo wa leta C'est important. no guhisha ubushobozi buke bwo gukemura ibibazo yagombye gukorera abaturage. Déconcertant. None se ninde wakwemera kandi tuzi Le tout ko ejo hazaza asaba imbabazi des infirmités ati ntacyo nzi, sinari mbizi, nta makuru nari mfite? Azavuga ati umwanda ni amakosa ya guverinoma, cachés, bampaye amakuru atariyo. capacité Oya, ni amakosa y'u Rwanda. régler les Oya, problèmes pour les ni amakosa ya Paul Kagame, ni amakosa ya Kabila uwo nasimbuye, ni amakosa y'intambara. Buri gihe abashinja abandi. Ariko nimugire icyo muvuga, kuko ejo ntimutangare abonetse qui peut croire akigendera. lorsque l'on sait Mu minsi iri imbere azagenda, kandi ntimuzatangare numva avuga ati sinari nzi ko ndi perezida, je ne sais rien. avuga ati sinari nzi ko ari njye wagombaga kurinda umutekano wa Kongo cyangwa gukora ibi n'ibi. Niba ashaka guhindukira itegeko nshinga, amategeko arabimwemerera ntabikore. Ariko ku ruhande rwacu hano mu izina rya FR turavuga tuti icyo nicyo gihe. Du Rwanda. Inama n'abanyamakuru yafashije abanyekongo gusobanukirwa neza imigambi yabo. Ni impamvu uyu munsi Life Center M23 La faute de la guerre. ihamagarira abantu bose kwishyira hamwe, ubumwe n'ubukangurambaga rusange bw'amashyaka ya politiki n'imiryango yose y'abaturage, kugira ngo bahurize hamwe imbaraga muri uru rugamba rwo kurinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amashyaka yose ya politike ari mu buhungiro cyangwa ari Kinshasa, ndetse n'abari mu mutwe bitwa Union Sacré duhamagara rwihishwa, Que je ne sais turabahamagarira kwishyira hamwe nyuma ya Life Center 2023. Il dira que je n'étais pas au courant. Ndetse turanabahamagarira gukomeza urugamba rwo kurinda igihugu C'est moi qui no gusubiza agaciro isezerano rya Repubulika yacu. Il veut changer la constitution. Urugamba ni rwo rwonyine rutanga ubwisanzure, kandi turavuga ko oda Ce izakomeza. qui nous concerne. Et je parle ici au nom de l'AFC 23. Batwita abarwanyi b'inyeshyamba, batwitaga iterabwoba, batwitaga abayobozi bitemewe. Ça a permis Ariko ndashimira kuri iryo zamurwa, nubwo ntazi niba ari ukuzamuka cyangwa kumanuka. l'AFC Ni ingenzi niko turi imbaraga z'impinduranwa twara mu bwigenge. à l'unisson. Mugenzi wanjye wari hano yavuze kuri Twitter iminsi mike ishize ko mbere imbaraga zisaba impinduka, Toutes les forces politiques ariko ubu turi imbaraga zigaragaza indi nzira y'impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. autour de cette ligue, Ibyo twasabaga mbere byafatwa nk'ikibazo cy'amatsinda runaka, la République démocratique ariko ubu byabaye ikibazo cy'igihugu cyose muri rusange, politique. kugira ngo ingaruka ku buzima bwa buri munyekongo buhinduke. Et même ceux qui sont au sein de l'Union sacrée, qui nous Turarwanira kubohora abanyekongo, nous les appelons ndetse à faire n'abatarumva ko tubarwanirira. M23 Turarwanira amoko yose ya Kongo, turarwanirira igihugu cyose cya Kongo. le pacte républicain qui est le nôtre. Seule la lutte libère et nous disons à l'OTA continua. On nous appelait hier rebelles,
niyo mpamvu abahoze badufata nk'iterabwoba ubu batangiye kubona ko turi impinduramatwara kubera ko turigoma. Bamwe batwitaga ubutegetsi bwo ku butaka, hari twe turi ubutegetsi bw'agateganyo, turi ubutegetsi bw'impinduka bugamije Kongo yose. Nk'uko nabibabwiye, turi mu rugamba kandi uru rugamba rugomba kutugeza ku hazaza heza h'igihugu cyacu. Ariko muri uru rugamba nk'uko tubivuga, nabagejejeho amakuru y'uko habaye ibisasu byavuye i Makishan, ingaruka ni mbi cyane ku baturage. Igisasu cyaguye ku isoko rya Mukachan, kandi kugeza ubu habarurwa bakomeretse bagera kuri 60. Qui touche la vie de chaque Congolais. Nous nous battons pour libérer les Congolais, même ceux qui n'ont pas encore compris que nous nous battons pour eux. Nous nous battons pour toutes les communautés du Congo. Nous nous battons pour abatabazi bamaze kunanirwa, kandi hagati aho twamenyekanishije ko hari ikindi gisasu kihageze mu kirere. Ibi nibyo nashakaga kubagezaho. Abanyamakuru namwe, icyo twifuza nuko mutarebera ibintu byose ngo mureberebere ku ruhande rumwe gusa. Umwana w'umuntu yaje nk'umukiza, aje gukiza abantu be, ariko yarapfuye, kandi hari n'ubu bamwe bagitegereje ko azaza kandi yaraje. Ceci dit, l'information que je viens de vous donner, c'est que nous sommes dans la lutte. Et la lutte devrait nous amener à un avenir rose. Sauf que les roses sont parsemées d'épines. Et c'est dans cette lutte, je venais de vous donner une information comme quoi il y a des bombardements à Mouchaké. Le bilan est lourd. Plus de 20 morts dans la population civile. Et la bombe est tombée au marché de Mouchaké. Et nous comptons autour de 60 blessés en ce moment. Si bien que les secours sont en cours, mais entre-temps, on est informé qu'il y a une autre drone qui est restée, qui est toujours en l'air. Turashaka kubabwira ko impinduka twifuzaga ubu zamaze kugera. Abasahura n'abasenya ntibazongera kugera i Goma cyangwa i Bukavu. Kandi abavuga ko batazategura amatora keretse babonye ibindi runaka, kuko ku giti cyacu ibyo ntibazabibona. Ibyo ni uburyo bwo kuvuga ko badashaka gutegura amatora, kuko bakomeza iyi ntambara kugira ngo babone impamvu yo kubisobanura. Ariko impinduka twe twifuzaga ntabisubiramo ko ubu zamaze kugera. Navuguruye abari bahagarariye iri huriro, kandi bo bavuze ko bagiye gushyiraho urwego rw'agateganyo rw'ubuyobozi bushya. Yego, n'urw'inzibacyuho, inzibacyuho, kuko mufite amatsiko yo kongera kubona Kinshasa yagaruka uko yari imeze mbere. Oya, murayamubona uyu mugabo uri hano, bamwita nde? Guverineri? Oya, tubita abayobozi b'intara. Ese mutekereza ko aba bantu bari mu nzibacyuho? Oya, ntabwo bari muri transition. Turi hano dufite ubuyobozi, kandi turi ku butegetsi. Bityo ibiganiro bigomba kubaho, ni ukuvuga
bagomba kubikorana natwe. Murakoze cyane, murakoze kandi. J'ai trouvé les représentants du collectif. Ils ont dit qu'on va créer une structure, ils ont appelé ça quoi? Transitoire. Parce que vous avez la nostalgie de Kinshasa qui revient. Non. Vous voyez ce monsieur ici? Vous l'appelez qui? Vice-gouverneur. Nous, on les appelle les autorités provinciales. Vous pensez que non, ils sont transitoires? Ils ne sont pas... Iyo tuvuga impinduka ntituba tuvuga gusa guhindura ibintu bisanzwe. Tuvuga impinduka zishingiye ku mahame. Kuki byaba bisanzwe se bitakozwe? Kuki mushaka ko byagaruka? Tuzanye impinduka, tuzanye ivugurura, kandi tuzahindura ibintu ku nyungu z'abanyakongo ndetse n'igihugu cya Kongo. Ibyo mufata nk'iby'agateganyo ndabasaba kubyumva neza. Ntabwo ari ibintu by'igihe gito, bizasimburwa n'ibyari bisanzwe. Hari abavandimwe bacu bamaze kugenda, abandi bageze ahandi, abandi basubiye i Kinshasa, ariko namwe mutarasobanukirwa ko impinduka zatangiye kugera i Beni, Kinshasa ndetse n'ahandi. Ikibazo nabajije Bwana Swangmoti hamwe n'abandi bayobozi ni iki? Niba bamwe bamaze kugenda i Beni, abandi se bazakora iki? Yansubije ko bamwe bamaze kugenda kandi badutegereje hariya. Abandi bari gusubira i Kinshasa, ariko mwebwe mwasigaye hano. Ntimukomeze gutekereza ko ibintu ari iby'agateganyo. Mu buzima nta buruweni ibaho. Tutangire twitegura ndetse no kwiyubaka. Et la question que j'ai posée à M. Swam l'autre fois, le nouveau représentant de cette secrétaire général, je lui ai dit, mais même la MONUSCO a quitté une bonne partie pour aller à Beni. Mais quand on va arriver à Beni, vous allez faire quoi maintenant? Ah, il m'a seulement dit, donc tu as l'intention d'arriver à Beni. Je dis, tu as compris. Justement. Ubutumwa bwa perezida burahari. Twishyire hamwe kandi twitegure. Mugenzi wanjye yabivuze neza ko turi abantu bafunguye. Tuzi neza ko hazabaho imbogamizi, ko hazabaho abarwanya izi mpinduka. Tuzi ko hari abafite nostalgia, abarwanya izo mpinduka, ndetse iyi negociation mvuga ni ibya kera, kandi abo bayifite bashaka ko ibintu bisubira uko byahoze, ariko tuzi kuzana impinduka. Icy'ingenzi ni uko izi mpinduka zijya mu cyerekezo cyiza. Niyo ntego yacu. Intego yacu ni Kongo ya demokarasi, ni Kongo icungwa neza, Kongo iyoborwa neza, Kongo abaturage babamo mu bwubahane ndetse n'imibereho myiza. Kongo itarangwamo ivangura ry'amoko, Kongo itarangwamo abajura, Kongo itarangwamo ruswa nk'iyaranze ubutegetsi buriho ubu, Kongo ihagaze neza kandi ikorera abaturage bayo, yunzuye n'ubwayo, itari Kongo icitsemo ibice. Kongo nziza kubamo, Kongo aho abana bacu bazagira umudendezo urenze uwo bafite uyu munsi. Kongo twifuza
ni Kongo izabaho neza kandi iziyunga n'ubuzima bwabo avec tous ces pays voisins. kandi izabana neza n'ibihugu byose biyikikije. Qui devrait être une terre, Kongo igomba kuba igihugu cy'amahirwe, un Congo igihugu aho buri muntu wese ashobora kuza gutura kubera ubwumvikane buzahava, parce qu'il y aura kuzakora ubucuruzi aho gukora intambara. un Congo où Ibyo nibyo biri imbere yacu. nous Ku banyamakuru devons faire ndabasaba kubyumva, ibihe biragoye kandi birakomeye kuko unité biri mu ntambara. Gufunga inzira abaturage banyuramo ni kimwe et mu pour la bigize presse, je vous prie, intambara. Kurasa ababyeyi bacu ku masoko compliqué, parce que ndetse no ku masoko y'ibyo turi kubona ni kimwe mu bigize intambara, bloquer ariko byo ni igiciro kigomba kwishyurwa. Ni nk'ububabare bwo kubyara. ça fait partie de la guerre. Ububabare buzashira vuba Des- kuko umuntu uri mu butegetsi butemewe byunyuzemo ruswa ça fait partie de la wibwira ko azafatwa Kongo bugwate, Kongo izabohorwa kandi ce qu'on appelle ikizwe mu minsi iri imbere. l'heure. Dushingiye ku byo mwavuze, turatangaza ko mu izina rya AFC 23 isoza ry'inama n'ibikorwa byayo byateguwe ku bwisanzure bwa rubanda. Pense qu'il a pris le Congo en otage, le Congo va être libéré et délivré dans les jours qui viennent. Fort de ce qu'on vient de vous dire, nous vous disons, nous déclarons au nom de l'AFC 23 la clôture de cette session, tous ces travaux, des cérémonies portant sur la liberté de la presse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence coordonnateur politique de l'AFC 23. S'il vous plaît, sir, je voudrais vous rappeler l'information qu'on vient de vous dire. Nk'uko nabibabwiye, turi mu rugamba kandi uru rugamba rugomba kutugeza ku hazaza. Objet de bombardement par drone. Ariko muri uru rugamba nabagejejeho amakuru y'ibisasu byaguye i Makachane. Les Congolais sont morts Ingaruka z'ibyo bisasu ni mbi cyane, dans le pétrolier, cyane cyane ku baturage. compte plus de 60 blessés en Seine. Igisasu cyaguye ku isoko rya Makachane Au marché des Mouches. kandi kugeza ubu harabarurwa Dans abakomeretse bagera kuri 60. en circulation. Ndabisubiramo, ni abakomeretse 60. Non seulement nous dénonçons, Aka kanya abatabazi bamaze kunanirwa, kandi hagati aho nous informons les médias twamenyeshaga ko hari ikindi gisasu que c'est kigihagaze mu kirere. une violation de cessez-le-feu tel que signé comme premier protocole dans le processus des droits. Je vous remercie. Ibyo nibyo nashakaga kubagezaho. Murakoze.